duce bugufi dusenga Imana. Tunyenyekee na tuombe Mungu. Uhoraho turagushimiye duciye bugufi uyu mugoroba wo kuba imbere yawe, kandi mugoroba udasanzwe w'umugisha tugiriye ubuntu bugeretse ku bundi bwo kuba imbere yawe. Dawudi yarabivuze ngo imbere yawe amasaha makeya aruta kuba ubundi buzima igihe kinini. Turagushimiye kubw'umwanya mutoya dufashe wo kuba imbere yawe, ubishimire ubihere gucubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, abari twe udushoboze. Basabira imitima yicaye kugira ngo ibashishe kumva ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya irambwira ngo hahirwa bumva ariko cyane hahirwa bakurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ryawe riduhindure kuko rimanuka kugira ngo riduhindure kubwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Mana ishimwe ko twongeye kuba hano hantu uyu mugoroba. Mungu asifiwe kwa kuwa tumepatikana mahali hapa jioni ya leo. Umugoroba w'umugisha udasanzwe. Jioni ambayo si jioni ya kawaida, jioni ya baraka. Umugoroba tugiri ubuntu bukomeye. Jioni ambayo tumeneemika kwa kiwango ya juu kuba imbere y'Imana. kwa kuwa mbele za Mungu. Mbere y'Imana hari umugisha. Mbele za Mungu kuna baraka. Umugisha mwinshi. Baraka nyingi Kuruta kuba mu bundi buzima. uliko kuwa kwa maisha mengine. Kuko hano ariho duherega umugisha yose muri Kristo Yesu. Kwa sababu mahali hapa ndio mahali ambapo tunapewa baraka yote ambayo iko ndani ya Kristo. Ndashimira Imana kubwa amasengesho y'iminsi 21. Nashukuru Mungu kwa maombi ya siku 21 Imana idushoboje gukomeza kuyabamo, ambayo Mungu anaendelea kutuwezesha kuwa ndani ya maombi hayo. Imana yabikoze ishimwe. Mungu aliyeyatenda asifiwe. Kuwa gatanu ushize Friday iliyopita twarimo tuganira inyungu zo gusenga. tulikuwa tukizungumza faida ya kuomba. Usanga gusenga ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Tukagundua kwamba kuomba ni faida ya mtu kibinafsi. Hari abantu muri iyi minsi baremerewe no gusenga. Kuna watu siku hizi ambao wanalemewa na kuomba. Ngira ngo n'umutwaro babashizeho. Inakuwa ya kwamba ni mzigo ambao wamewaekelea. Ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Bali ni faida ya mtu pekee. Si inyungu za pastori, si faida ya mchungaji, si inyungu za apotre, si faida ya aposo, si inyungu za bakorari naba, si faida ya waimbaji na wengineo. ni inyungu zawe ku giti cyawe. Bali ni faida yako peke yako. Ndashimira kubw'itorero abakomeje kugira inyota yo kuba imbere y'Imana. Nashukuru kwa kanisa, kwa wale ambao wanaendelea kuwa na shauku ya kuja kuomba. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Semeni amen. Amen. Ejo numvishije ijambo rimwe rirantangaza. Jana nilisikia neno moja ikanishangaza. Kuwa mbere ushize Jumatatu iliyopita ari abantu ababururutse hano muri gari ya moshi babadamu. kuna wamama ambao wameshuka kwa gari ya moshi Banyura hano. wa hapa. Banyura hano. Wakapitia hapa. Umva igitaramo kirakomeje, abantu bari gusirimba, baranezerewe materaniro. Wakasikia ibada inaendelea, watu wanaendelea kumchezea Mungu wakimfurahia Mungu. Hanyuma baravugana. Alafu wakasemezana. Hawe ngo iri kanisa ryo. Akasema kanisa hili byagenze gute no kuwa mbere no gusirimba nko ku cyumweru? Ilikuwaje hata Jumatatu wanaendelea kumchezea Mungu kama Jumapili? Semeni amen. Amen. Abantu bari hanesho. Watu ambao walikuwa hapa jana None kuwa mbere basuye kugarukamo. na Jumatatu wanarudi tena. Bazakora ryari? Je, watafanya kazi lini? Naho Yesu na hamwe yigeze avuga ngo hakuna mahali moja ambapo Yesu alisema ya kwamba ngo duhagarike gusenga kubera impamvu zo gukora. ati tusimamishe kuomba kwa ajili ya kufanya kazi. Tanaha. Hakuna hata mahali moja. Yesu yarabivuze mu Batesalonike. Amezungumzia hayo Yesu kwa kitabu cha Wathesalonike. Aravuga ngo musengu budasiba. Akasema ombeni bila kukoma. Hakuwa mbere hahari. Hakuna Jumatatu. Hakuwa kabiri hahari. Hakuna Jumanne. Hakuwa gatatu hahari. Hakuna Jumatano. Nta no ku cyumweru. Hata Jumapili hakuna. Ubuzima bw'umukristo, Maisha ya Mkristo mu buzima bwo gusenga iminsi yose. ni maisha ya kuomba kila siku. Kandi nta nubwo tubuza abantu gukora. Na hatuwezi kataza watu wasifanye kazi. Semeni amen. Amen. Duhera amateraniro saa 10. Huwa tunaanza ibada saa 11 ya jioni. Abantu kuva mu gitondo bagiye mu mirimo.
Kuanzia asubuhi watu wanaenda kazini. ugarutse akaza guterana, Ukirudi na unaja kukusanyika, ubugize umugisha utangaje. hapo ni kubarikiwa sana. Biblia y'Igifaransa Biblia ya lugha ya Kifaransa muri ico gitabo kwa kitabu hicho iravuga ngo ni prier sans cesser. inamaanisha uombe bila kukoma. Iyo nanugaru kuvuga guhera saa 10 Haijamaanisha kwamba ni kuanzia saa 11 jioni. n'ubuzima, Ni maisha. n'ubuzima n'ugusenga udatuza. Ni kuomba bila kukoma. Imana icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Haleluya. Noneho Kwa hiyo musenge mutitaye kugira ngo iminsi baye myinshi yo gusenga. ombeni bila kufikiria ya kwamba siku zimekuwa nyingi mkiomba. Ahubwo mushimira Imana Bali mshukuru Mungu ko mufite abayobozi beza kwa kuwa mna viongozi wazuri babakangurira kuba imbere y'Imana. ambao wanaamshia kuwa mbele za Mungu. Kuko Biblia irambwira, Kwa sababu Biblia unaniambia, Biblia iravuga ngo abibagiwe gutera naniambia kwamba wale ambao wamesaulika kukusanyika bararimbutse wameangamia kubera kudasenga, kwa sababu ya kutokuomba, kubera kutaba imbere y'Imana ngo bamenye ijambo ry'Imana. kwa sababu ya kutokuwa mbele za Mungu ili wajue neno la Mungu. Kudasenga Kutokuomba no kudasoma ijambo na ry'Imana kutokusoma neno la cyangwa Mungu, kutiga ijambo ry'Imana kutokujifunza neno, niyo zira yo kuja mu byaha. hiyo ndiyo njia mojawapo ya kuingia dhambini. Semeni amen. Amen. Ndaza kwihuta cyane kubera impamvu z'umwanya dusenge sindinda. Nitajaribu kuwa haraka kwa sababu ya muda sitakawa. Inzira idufasha kugira ngo tutagwa mu moshi, Njia ambayo inatusababisha tusiende kwa maovu, kuko le tentation ari nishi cyane, kwa sababu kuna mambo ambayo yanatupima ngambo na ngambo. ibigeragezo n'intambara ni nishi, Shida na majaribu ni mengi, ariko inzira idufasha kugira ngo tutagwa mu moshi lakini njia ambayo inatuwezesha tusiingie kwa maovu ni ukuba mu buzima bwo gusenga no kwiga ijambo ni ry'Imana. kuwa ndani ya maisha ya kuomba na kujifunza neno la Mungu. Amen. Amen. Mubikunde cyane, Muyapende hayo sana. ntibibave ku nzoka ngo byabaye byinshi, Hayo yasiwatoke kwa roho zenu ati yamekuwa mengi. ntibinabe n'iby'iminsi 21, Na isiwe siku ya mambo 21 tu, bibe ubuzima bw'abakristo, bali iwe maisha ya Mkristo, bibe ubuzima bw'itorero. iwe maisha ya kanisa. Imana ibafashe rero kuba mukomeje ku imbere y'Imana musenga. Mungu awasaidie kwa sababu mnakuwa mbele za Mungu mkiendelea kuomba. Muri no minsi nagira umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Kwa siku hizi nilineemika na kusikia neno la Mungu. Twarimo twiga n'umukozi w'Imana Apotre, Tulikuwa tunajifunza na mtumishi wa Mungu mtume uburyo bwo gukorera Imana hanyuma tugahabwa imigisha. namna gani wala jinsi gani ya kumtumikia Mungu ili tuweze kubarikiwa. Imana imufashe cyane, Mungu ambariki sana. Imana ihumugisha namwe mwumvisha ijambo ry'Imana. Pia nanyi mbarikiwe nyinyi ambao mmesikia neno la Mungu. Jewe ku giti canje byaranzamuye cyane, Mimi kwa niaba yangu imenisaidia sana. zaramfashije cyane, Imenisaidia sana. rero sinabirambirwa. Kwa hiyo mimi siwezi kusikia napuuzia hayo. Turakomerezaho Tutaendelea kwa hayo muri uwo murongo, kwa sura hiyo, muri uwo murongo wo gukorera Imana. kwa jinsi hiyo ya kumtumikia Mungu. Soma ijambo ry'Imana Acha tusome neno la Mungu mu Migani kitabu cha Mezali ibice 3 n'umurongo wa 9. sura 3 na mstari wa 9. Igitabo cy'Imigani ibice 3 n'umurongo wa 9. Mezali sura 3 mstari wa 9. Biravuze ngo ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Amen. Reka ngeze no ku murongo wa 10. Biravuze ngo nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Amen. Tutaendelea tufikishe na mstari wa 9 wa 10 nasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashikinizo yako yatafurika divai mpya. Amen. Dusoreze muri Zaburi Tutaendelea kwa kitabu cha Zaburi ibice 24 n'umurongo wa mbere gusa.
24 na mstari wa kwanza tu. Biravuga ngo isi nibiyuzuye n'ivy'Uwiteka, isi n'abayibamo. Amen. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake nao ni mali ya Bwana. Amen. Turaganira ijambo ry'Imana, Tazungumza neno la Mungu, kubahisha Imana ivyacu byose. kumheshimu Mungu na yetu yote. Barabitubwiye muri no minsi y'amasengesho. Hayo umetuzungumzia kwa muda huu wa maombi. Batuganirira uburyo bw'amasadaka. Wakatuzungumzia jinsi gani ya sadaka. Batuganirira gukorera Imana. Wakatuzungumzia kumtumikia Mungu. Batuganirira ibya 10 n'amaturo. Wakatuzungumzia fungo la 10 na sadaka. Nivyo koko. Na hayo ni ukweli. Naje naho nkomereza bukeye umwanya muto. Pia nami nitaendelea kwa mstari huo kwa muda mchache. Kubahisha Imana ivyacu byose. Kumheshimu Mungu na mali yetu yote. Muri kino gihe, Kwa nyakati hizi hari abantu benshi bavuga ko bubaha Imana. kuna watu wengi ambao wanasema wanamheshimu Mungu. Ndetse n'abakristo Wanasema ya kwamba wao ni Wakristo. baba imbere y'Imana basenga. Wao wanakuwa mbele za Mungu wakiomba. Bubaha Imana, baranyimana. Wanamheshimu Mungu, wanamwabudu Mungu. Baza mu isengero. Wao wanaja kanisani. Ariko Lakini ivyabo barabisize inyuma. yao wameacha nyuma. Semeni amen. Amen. Abantu benshi bamwe na bamwe Watu wengi wa mmoja kwa wengine bavuga ko bakishijwe bubaha Imana, bakunda Imana. ambao wanasema wameokoka, wanampenda Mungu, wanamheshimu Mungu. Bavuga ko bakishijwe bari mu nzu y'Imana. Wanasema ya kwamba wameokoka, wako kanisani. Ariko ubutunzi bwabo Lakini mali zao bakabusiga hanze. wanaiacha nje. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Lakini neno la Mungu limetuambia, Ijambo ry'Imana riravuze ngo limesema ya kwamba ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe. mheshimu Mungu na mali yako, Ibintu byacu byose. mali yetu yote, Kuko ngo isi n'ibiyuzuye n'ivyayo. kwa sababu nchi na yaliyomo yote ni ya Bwana. Ivyo ufite Yale unayo nawe pia, mwese nyinyi nyote. niko umuyobozi amaze kuvuga. Vivyo hivyo kiongozi amesema, Muri mirimo y'intoki z'Imana. nyinyi ni kazi ya mikono ya Bwana. Semeni amen. Amen. Hari umuririmbyi wo mu gushimisha wavuze neza. Kuna mwimbaji wa tenzi za roho amesema, Aravuga ngo akaimba vizuri akasema, ngo ibyo ntunze mali yangu ngo naje ubwanje nami pia ngo nivyuwo ni mucunguzi. ya huyo mkombozi. Uko niko bimeze. Vivyo hivyo vilivyo. Wewe Wewe uruw'Imana. wewe ni wa Mungu. Ibyo utunze Yale unayo n'ivy'Imana. ni ya Mungu. Ariko se niko bimeze. Je, vivyo hivyo ilivyo? Semeni amen. Amen. Turabi Imana n'ibyo dutunze byose. Je, sisi ni wa Mungu na yale mali yote ambayo tunayo? Kuba Uwiteka n'ibyacu byose ni gute? Kumheshimu Mungu na yetu yote ni vipi? Nukwitanga wewe, Ni kujitoa wewe n'ubutunzi bwawe bwose. na mali yako yote, Hanyuma mugakorera Imana. baadaye mnamtumikia Mungu. Semeni haleluya. Haleluya. Cyane amen. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Wewe nukwitanga, ni kujitoa, hanyuma ukazana n'ibyawe alafu naleta na yako, zose bigakorera Imana. mambo yote namtumikia Mungu. Uko niko kubaho Uwiteka n'ibyacu byose. Vivyo hivyo kumheshimu Mungu na yetu yote, Kuko Imana kwa sababu Mungu idusaba kuyubahisha ibyo yaduhaye byose. inatuomba tumheshimu na yale yote ambayo ametupea. Semeni amen. Amen. Ibyo Imana yaduhaye Yale Mungu ambayo ametupea irashaka ko tubongera tukabigarura bikubaha Imana. inahitaji tumrejeshee hayo kwa kumheshimu, Kuko ibyo Imana yaduhaye, kwa sababu yale Mungu ametupea, Imana yabiduhereye ubuntu. Mungu ametupea kwa bure. Semeni amen. Amen. Asomye ijambo ry'Imana mu Bakorinto. Nimesoma neno la Mungu kwa kitabu cha Wakorintho. Biblia iravuga ngo Biblia inasema ya kwamba ninde ufite ikintu ataha. nani ambaye ana jambo hajapewa? Semeni amen. Amen. Niki mufite mutaha? Ni jambo gani unayo ambayo hujapewa? Ikintu cyose ufite, Jambo lolote unalo ni ikintu wahawe. umelipewa. Uranga
kugitanga utakataa kuipeana kandi nawe waragihawe na wewe umepewa, ntabwo ari ikintu waremye, haiko jambo ambalo umeliumba wewe, waragihawe, umelipewa. Imana yaguhereye ubuntu, Mungu amekupea kwa bure, irashaka ko nawe inahitaji nawe muri ibi yaguhereye ubuntu kama jinsi likupea kwa bure, ugirije ukoramo na wewe ujaribu utende jambo moja, ubitangire ubuntu, uipeane kwa bure, hanyuma bizubaha Imana. baadaye hapo ndio Kubitira utamshukuru. Imana amashi. Pigie Mungu makofi. Haleluya. Haleluya. Nta kintu umuntu yiratana ntacyo afite. Hakuna jambo la kujisifu kwa kuwa hakuna jambo unalo. Semeni amen. Amen. Nta kintu umuntu yakagombye kwirata. Hakuna jambo mtu angestahili kujisifu nalo. Nukutamenya. Hiyo ni kutokujua. Nta kintu umuntu yakagombye gukomeza. Hakuna jambo mtu angeshikilia. Nukutamenya. Hiyo ni kutokujua. Uragikomeza waragihawe. Je, utashikilia umelipewa? Uragikomeza ntiwagihawe. Je, utalishikilia si umelipewa? Waragihawe. Umelipewa. Niba waragihawe. Na kama umelipewa, nawe gira icyo ukora. na wewe tenda jambo fulani. Biblia yambwira ngo, Biblia imeniambia ya kwamba Yobu Ayubu igice cya mbere n'umurongo wa 24 sura ya kwanza na mstari wa 21 yatahuye ibanga rikomeye cyane, yeye amegundua siri kubwa bituma atagira ico yimima, ikasababisha yeye asiwe na jambo la kumnyima Mungu. semeni amen. Amen. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye, Alisema nilitoka tumboni mwa mama bila kuleta kitu, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njanye, nitarudi tena kwa tumbo la dunia bila kitu. ibyo mfite Yale ninayo n'Uwiteka wari warabimpaye, ni Mungu aliyenipa. izina ry'Imana rishigwe hejuru, Jina la Bwana libarikiwe, kuko yongeye kubyisubirana, kwa sababu alijirejeshe, kuko nda Mukarudayo kwa sababu hakuna Mkaldayo wabasha kunyaga ibyo Imana yari yampaye. angeweza kuninyang'anya jambo Mungu amenipa. Reka habe na rimwe, La hata mara moja. abana Imana yari yaramvaye Ile jambo watoto ambao Mungu alikuwa amenipea ntabwo bashangwe n'abanzi, hawajabebewa na waasi. ubutunzi Imana yari yaramvaye Mali Mungu alikuwa amenipea ntabwo bushangwe n'abanzi, haijabebewa na maadui. Imana yari yarabimpaye Mungu alikuwa amenipea ishigwe hejuru, kuko yongeye kubyisubirana. isifiwa kwa sababu amejirejeshea. Semeni amen. Amen. Izo dufite byose twarabihaha, Yale tunayo yote tumepewa, uranga kubyubahisha mu Imana, utakataa kuyaheshimu ndani Mungu, si ibyawe, utakataa kuyaheshimisha Mungu, si yako, ntabwo ari ibyawe, si mambo yako, ni iby'abandi, ni mambo ya wengine. ni Imana yabiguhaye. Ni Mungu ambaye amekupea. Niwanga, Kikataa, reka mbabwire aka kantu, acha niwaambie neno. iyo abantu bakabimenye Ingekuwa watu walikuwa wangetambua, bagakoreye Uwiteka bamwubahisha ibyabo zose, wangekuwa wanamtumikia Mungu kwa kumheshimisha mali yao wote. kubera iki? Sababu gani? Ibintu Mali iyo bidasize umuntu, kama haiachi mtu, umuntu arabisiga. mtu anayaacha. Semeni amen. Iyo ibintu bitagiye ngo bigusige, Kama mali haiendi kuache, birya wanze gukorera mu Imana, yale ambao umekataa kumtumikia, birya wanze kubahisha mu Imana, yale ambao umekataa kumheshimisha Mungu, iyo bitagiye ngo bigusige, kama haiendi kuache, wewe uzagenda ubisige. wewe utaenda na uyaache. Semeni amen. Amen. Niko bimeze. Vivyo hivyo ilivyo. Faranga wanga gukorera mu Imana, Pesa ambazo unapuuzia kutokumtumikia Mungu ndani, nisitaguhunga, kama haikutoroki, wewe uzozihunga, wewe utatoroka, kandi zizosigara zirya abandi, na itabaki ikilwa na wengine, abandi batanaziruhiye. wale ambao hawajachokea. Mugabo umwe Baba mmoja, yigeze yari umutunzi, yeye alikuwa ni tajiri. hanyuma ngo aje gupfa, Alafu wakati wa kufariki, asinya sheka ayisigira umwana, yeye akaachia barua mtoto wake. aramubwira ngo napfa ngo bazaretira amafaranga, hanyuma ngo bayamuhambane. Kasema yeye akifa wachukue cheki hiyo, alafu wachukue pesa kwenye banki na wayaweke kwa sanduku wakati akifa. Hanyuma umwana aremera.
mwanawe akaitikia. arangize gupfa Alipofariki abatu umusaza n'umusazi gose akasema mzee huu ni mpumbavu kabisa. Ifaranga tuje kuzita mu kuzimu, Pesa tuende tuziweke kaburini, tunanirwe gusigara tuzirya, tubaki bila kula pesa hizo kandi tuzikeneye, na bado tunazitamani. umwiyorera agende neza, Ambia achane naye aende vizuri, hanyuma ifaranga zizasigara zirya abasigaye. alafu pesa basi zitaendelea zikilwa na wale ambao wamebaki. Semeni amen. Amen. Abantu bari mukwanga no gutanga inka, Watu wanakataa kupeana ngombe, gacha mayi bakazijana. alafu adui wanaja wanachukua pesa. Abantu bari ngombe mukwanga hizo. gutanga ifaranga, Watu wanakataa kupeana pesa, gacha akavuga ngo bazimwibye. alafu anasema wamemnyiba. Ariko reka mbabwire iki, Acha niwaambie jambo. ivyo twubahishije mw'Imana, Yale ambayo tumemheshimisha Mungu, ivyo tukubashije gukorera mw'Imana, yale ambayo tumewezeshwa kumtumikia Mungu, ivyo nivyo zacu tuzosa. hayo ndio yetu tutapata mbele. Yohana yarabishuriwe muzayishuwe, Yohana amefunuliwa hayo kwa kitabu cha Ufunuo, aravuga ngo yego, akasema na ngo abashangwe n'imirimo yabo myiza, wasindikizwe na matendo yao ngo mazuri, igende baherekeje iende kiwasindikiza. imirimo y'abantu, Matendo ya watu, ubutunzi bubahishije mw'Imana, mali ambao wamemheshimisha Mungu, ni sevingi bibikiye mu bwami bw'Imana. hiyo ni hazina wamejiekelea mbinguni. Semeni haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo barabitse, Na maanisha ameweka, barakusanyije, wamekusanya, baratunze, wametajirika. ubu nyine ni abatunzi bakomeye cyane. Kwa sasa ni matajiri wakubwa. Reka mbabwire inkuru y'abantu babiri Nitawaambia habari ya watu wawili babaye muri buno buzima. ambao wameishi kwa maisha haya. Umwe yubaha Imana, Mmoja akamheshimu Mungu, muze afite bikeya, ngalao halikuwa na machache, n'undi yanga kubaha Imana muri bishishi yari afite. na mwingine akakataa kumheshimu Mungu kwa mengi aliyokuwa nayo. Usomye inkuru ya Nyamutunzi na Lazaro, Ukisoma habari za mtajiri na Lazaro, nyuma y'ubu buzima baada ya maisha haya umuntu azahabwa ivyo yakoreye muri buno buzima bwo mw'isi. mtu atalipwa kadiri ya matendo aliyoyatenda kwa dunia hii. Nyamutunzi yanze gukorera Imana, Tajiri amekataa kumtumikia yanze Mungu, kubaha Imana iwe, yeye amekataa kumheshimu Mungu, yanga no kubahisha Imana ivyo yamuhaye. akakataa na kumheshimisha Mungu kwa yale ambayo amempa. Hanyuma nyuma y'ubu buzima Baada ya maisha haya sasa baragenda baja mu bundi buzima, wakaingia kwa maisha mengine, na Lazaro wari warubasha Imana, na Lazaro ambaye alikuwa amekimheshimu Mungu ayubahisha n'ivyo yari muhaye bikeya. akamheshimisha yale machache alikuwa amempea. Umwe aja mu bwami yakoreye, undi mu bwami yakoreye. Mwingine akaenda kwa maisha aliyotumikia, kwa ufalme aliyotumikia, mwingine akaingia kwa ufalme mwingine Ubutunzi bwa aliyotumikia. Nyamutunzi Utajiri wa mtajiri bwasigaye hano ku isi, ulibaki ulimwenguni, hanyuma Lazaro asingira ubutunzi bukomeye yakoreye mu bwami bw'Imana. alafu Lazaro akachukua mali ambayo alikuwa ametumikia kwa ufalme wa Mungu. Semeni haleluya. Amen. Umunsi umwe ngo amubonye, Siku moja alipomwona aratangara cyane, akashangaa sana, aramubwira ngo Lazaro, Lazaro we, akamwambia Lazaro, Lazaro, ntiwongirira impuhwe, huwezi niwia radhi, ngo basu ndonyangirize utuzi ku rurimi, alafu niwekee maji madogo kwa ulimi, ngo kuko mbabaye muri buno buzima ndimo. kwa sababu nina uchungu kwa maisha haya nilimo ndani. Semeni amen. Amen. Aramubwira ngo ndi nahuri, Akamwambia mahali nilipo na hari mahali umwoyo upo rukomeye, kuna shimo kubwa, ntabwo nobasha kukugeraho nawe ntiwangeraho. usiwezi kufikia nawe huwezi nifikia. Aramubwira ngo reka ngusabe ikindi kintu cya kabiri. Akamwambia basi nitakuomba jambo la pili. Aramubwira ngo ndiwondeka basi ngugende wongere ubwire bene wacu basigaye. Akamwambia je, huwezi niitikia uende uwaambie tena wale ndugu zangu ambao wamebaki ulimwenguni? Aramubwira ngo hoya, Akamwambia haiwezekani. nibatumvira intumwa n'abahanuzi bari, Kama hawatii mitume na manabii walio huko, nibatumvira ijambo ry'Imana kama hawatii neno la Mungu rirababwira ku manywa na nimugoroba, ambayo nawaambia asubuhi na jioni, barara bababwira ku manywa na nijoro, kuna wale ambao wanawaambia mchana na usiku, barara bababwira iby'ubwami bw'Imana. wale ambao wanawaambia ufalme wa Mungu. Nibatabumvira, Kama hawatii, ole kwao. ole kwao. Semeni amen. Amen. Ijambo ry'Imana riratuburira mu gitondo na nimugoroba, Neno la Mungu linatunenea asubuhi na jioni, rituburira gukorera Imana, na tusii kumtumikia Mungu, rituburira kwitanga kubw'ubwami bw'Imana, na tusii kumtumikia kujitoa kwa ufalme wa Mungu, ritubwira gutanga ibyacu kubw'ubwami bw'Imana.
ufalme wa Ole Mungu. kwa yule ambaye hatalisikiliza neno la Mungu. Ishano kuruja utazumviriza ijambo jina. Ishano rikomeye cyane. Kwa kuwa ni neno la kubwa sana. Ishano rikomeye cyane. Neno kubwa. Kutazumvira ijambo jima. Kutokutii neno la Mungu. Utazumvira abahanuzi. Wale ambao watii unabii. Utazumvira intumwa zihazi babwira. Kwa wale ambao watatii mitume ambao wanawahubiria. Semeni amen. Amen. Nakaga gakomeye cyane. Ni hasara kubwa. Abandimwe wapendwa, bene data ba Kristo bitorero rya Kristo, wapendwa wa Kristo wa kanisa la Kristo ulimwenguni, n'abandi benshi bumva ijambo ry'Imana, na wengineo wengi ambao wanasikia neno la Mungu. Imana ishimwe kubw'ijambo ry'Imana twumvishije. Mungu asifiwe kwa neno la Mungu tulilolisikia. Haigwa bumva ijambo ry'Imana. Heri kwa wale bakora ijambo ry'Imana rivuze. Heri kwa wale ambao wanatenda jinsi gani neno linatusikia. Ijambo ry'Imana ryaratuburiye gukorera Imana. Neno la Mungu linatusihi kumtumikia Mungu mu nzira zose zitandukanye, kwa njia zote ziwezekanavyo. Hakindi gihari cyo kwireguza. Hakuna jambo lolote ambalo tutalileta kama jambo la kujitetea. Igisigaye gusa iliyosalia tu ni ugushira mu bikorwa cy'ijambo ry'Imana, ni kutenda lile neno la Mungu linatuomba, ni ukubahisha Imana ibyacu byose, kumheshimu Mungu na yetu yote. Ndabasaba kugira ngo na waomba ili musabe Uwiteka mkute Mungu adushoboze kumukorera, kuwezeshe kumtumikia ndetse no kumwubahisha na kumheshimisha ubutunzi bwacu bwose, kuheshimisha Mungu mali yetu yote, kuko Imana yaduhaye, kwa sababu yale Mungu ametupea yabiduhereye ubuntu, ametupea kwa bure, nibyo tuzosanga mu ijuru, na hayo ndio tutapata mbinguni. natwe ibyo dutanga nasi yale ambayo tunayatoa tubitange kubw'ubuntu, tuyatoe kwa bure, tubitange kubw'urukundo rw'Imana, tuyatoe kwa ajili ya upendo wa Mungu, tubitange kubwo kubaha Imana, tuyatoe kwa ajili ya kumheshimu Mungu. turaba dusevinze mu bwami bw'Imana, takuwa tumefanya saving kwa ufalme wa Mungu. nagira ngo wibaze iki kibazo gusa, nahitaji ujiswali swali moja, hanyuma dusoze dusenge. alafu tukamilishe tuombe. Wibaze mbese Jiulize, je, nuwahisha Uwiteka ubutunzi bwanje? Je, namheshimisha Mungu na mali zangu? Aho wenda sinaba naraje ngasiga ibyanje, wala nilija nikaacha yangu? sinaba naritanze ngagira ibindi nsiga? Huenda si nimejitoa nikaacha mengine? Biblia ijambo ry'Imana, Biblia neno la Mungu, Mose yabwiye Farao, alimwambia Farao, aramubwira ngo hani nkaranobe zinkaza, akamwambia hata kucha za ng'ombe zetu ntabwo tuzozisiga mu Giputa, hatutaziacha Misri. kuko iyo tugiye, Kwa sababu mahali tunaenda, tugiye kubaha Uwiteka, tunaenda kumheshimu Mungu, tugiye gukorera Uwiteka, tunaenda kumtumikia Mungu. tuzamwubahisha iki tutagize uwo tujanye? Je, tutamheshimisha Mungu vipi na tujapeleka mali zetu? Tuzatamba ibitambiko ntabyo tujanye? Tutatoa dhabihu gani na hatujapeleka mali? Tuzatanga amaturo iki ntacyo tujanye? Je, tutatoa sadaka gani na hatujapeleka mali? Aramubwira ngo nta na kimwe dufite gusiga muri kino gihugu, akamwambia hatuna jambo moja ambalo litasalia kwa nchi hii, kuko biri Imana yaduhaye, kwa sababu yale Mungu ametupea, Imana yabiduhaye kugira ngo najo bidufashe kubaha Imana, ametupea ili nasi tusaidie kwa kumheshimu Mungu. Imana yabiduhaye kugira ngo byubahe Imana, Mungu ametupea hayo ili nayo yamheshimu Mungu, kugira ngo twitanga ubwacu, ili peke yetu tujipeane, hanyuma dutange n'ibyacu twubaha Imana. na tutoe yetu tukimheshimu Mungu. Paulo abwira Abaroma Paulo akamwambia Warumi 12, 12, arambwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, akamwambia na wasii kwa neema kwa rehema ya Mungu, nitanga ubwanyu, jitoa wenyewe, mutange imibiri yanyu, toe mili yenu, mutange ibyanyu, mtoe mali yenu, ibyo nibyo bitambo bizima bikwiye, kwa kuwa hiyo ndio dhabihu kamili. uko niko kubaha Uwiteka nyakuri gukwiye. Hiyo ndiko kumheshimu Mungu kukamilifu. Semeni amen. Amen. Sema haleluya. Amen. Tena haleluya. Amen. Torero ry'Imana, Kanisa la Mungu, mwitange, jitoe, mubahe Imana, heshimu Mungu, mube imbere y'Imana, muwe mbele za Mungu, hanyuma mutange ibyanyu, baadaye mpeane mali zenu, nazo zubaha Imana, nayo yamheshimu navyo Mungu, bikorera Imana, nayo amtumikie Mungu. uko niko gukorera Imana gukwiye. Hiyo ndio kumtumikia Mungu kamilifu. Nakira ijambo ry'Imana. Keni neno la Mungu. Imana ibagirire neza Mungu cyane, awatendee mema sana. Imana ibafashe cyane. Mungu awasaidie sana.